Dari camping di paling mana kan? Ayo Pak, Kemana? di atas Pak, di atas Pak. Oh, sana sih ya. Terus Pak. Arena kuda. Arena berkuda. Playground. Ya mah resto kah? Resepsionis, Oh, restoran Bapak ada. oh pami balik nginep di dia ya nak. Muhun resepsionisnya Pak. Oh, pami di Banjur menten deui tadi. Di Payun, Payun mah restoran itu Bapak Oh. Muhun. Iya balkonnya ada balkon kayak teman-teman gitu. Cuman ini udah ada kamar mandinya yang dalam. Depan. Camping. Glamping. Tempat menginap. Ya kalau kawan-kawan mau nginap di sini tempatnya nyaman, asri
dan unik lagi ya, berupa dom tapi di dalamnya adalah room-room untuk istirahat, hiburan, hotel-hotel sambil melihat pemandangannya. Wow, keren bro.
gini nih. Ya. Ya. Naik motor, motor legend. Aduh. Kang aya jalan ka dia? Kaluhur aya jalan? Ada jalan ke sini cuman jalan kebun. Oh, kebun. Ya. Tapi kaluhur biasa. Atas deh. Biasa. Dia jalan. Ada. Oh ya.